Na kisan po artali kishnong ki bahab hagajinya kaja hapdeng ka Assam bat Meghalaya khandai tali ki lapha jingtho bakim kwa banwan sha Meghalaya handai ki kwa banet sha Assam kini kishnong ki dei ki babun ki jaj benriu rabha ki badon hagajinget Hindu u chairman ka regional committee ka West Khasi Hills uba Paul Lingdo ule thu manta ka hanyo tarik naitung araja ar phaulai hadin ka jingalang bat ki kanhun ba pher hanong ston ba sau phawai tali kishnong ki la ajing tho banwan sha Meghalaya bat shan ka committee kan let jungo sha kite ki jaka Kacing Kido jangka regional committee alor ka kam kapur jangka West Khasi Hills district chairman jangka ka committee namanya ya kacing dan regat jangka ki ramba ada ba KP Pamyan dari active member SMC Parliamentary Women Emily Pak PNC Deputy Secretary GDC Pak Wellington Lindor Tongkar dalam former Chairman Regional Regional Committee Pak Emily Pak Bejok Tumro DC di hari meeting lah sebentar South Korea di Shnong jom kini kita kapur amtam jom kini ke lampi sektor kepada dua ini areas kepada donteng di amtam kejing kejapur dari kejing yang Islam root hari ini Islam berada standu manju itu iba menin resmi bila air dah open invitation kejikat pada ya kat kibam di dekat Jogja Regional Committee bagi lah namanya kedua penelitian bagi menin kental bagi kemudian kita lawan Malaysia bertanding itu bagi air lagi memorandum jadi diketuk ya ke FKGP WKSU hidup Norman South di benda sifat lain sebentar ini kisah koi di Shnong dekat di Rambah Shnong kiba bentuk kambun yaitu Nongshor Shnong bagi Shnong bun beberapa Shnong di kasih bagi Garo Tom kejongi kenalan penyiar cermat nama alba kumba bitip kenega cing pembek pun keba lawe pendak senang kepala dan ia kepala dan pada sign dulu ke agreement pada ke Sarkar Meghalaya Sarkar Assam ling bagi Chief Minister Jumri Atli Jela agak jingan lang jom Union Home East beberapa kisah sendiri di sektor berkata di ini sektor itu ya West Khasi Hills, Riboy District, dan East Giant Hills District. Di mengingatnya, bakal kejadian dalam tempat yang hari ini di West Khasi Hills. Kejadian kan kalau kita sesuatu nama wilayah dan pembawaan syubun ki kibaran bidang dari tempat point presentation dan district administration. But naik itu Kishnong dapat ya nambah juga Kishnong tiba long willing banwan cara Meghalaya nak list joki Santo R kiran South Way tiba la ai de Kijito ba kiba manjur ba kinda Meghalaya ba kendai tadi ba ba bandan ba kejala sat di kaba di lalak benda kasih kalau bila ikut berkat buat kini dari dipindik di Kishnong nilai dulu dia decide visit syarat lebih sektor lagi kemudian seni barang bah ya iki we pada intervention kum ke GIS mapping tertek minat punya syakma di kini ke regional committee kan sasong in-house dan benda
ban deliberate pada hanor jong ke outcome jong ke jing kedua indasi bagi input skill ni indasi kita kadai briefly kayak gitu ada beberapa ada yang jangan kalau lagi dan kumpang ibu hang tu saka kelabu pakai electricity ke gawe but isu ngipaktif aru mentah bat ong ba kita kil kuat pam dan asam dan kuat te nomor bagi padle jika join visit tang dan le jika join visit physically ni kendu yaki dan ngilala ban sutu ya ka willingness to pajba hadu mentah ke jing bomon mi kalau banon nak ki down tingin nompat la ban conclude ban ong ba kita ki bom don mentah ni ki kuat mandan makarya ni nom la ban ong kata ngin sampai nang ile ka join visit nomor ba kumbang kodon tu continuity kalau keberan kam hadu kata ban pe kata ti kita ki snong ki long ki continue kumno ti nomor kata kan la seban ong 100% tang kata ka jingrai jongki ban ong makin don baca asam makan sulong kata kin hape je ka continuity ru la kalong am ka syak am ban respect yang kata ka willingness jongki but kata ru ina kbelti balan makiru wallahi lase ki dadon maknal ki ko don asam real ki pej ka continuity kam syak syu yaki bandon asam ni kbelti bakit sufu ha ka makin don lambe ban makriya ka ban suk ha ka liang ban bu yu put sama ka secara kada tinggi dan kbelti ka jibangin le ka jon visit se ban la ki don teknong ko la kimwan mata ndre ginang ya cakmat banai keren bat ngila kam ai kita jikir klik isim ni no sensation sa thaw ba kinang keren kila ki jong parasno nang ba kat hadu bangin le ka jon visit kila sutu kila shine pat pat